Hello guys, welcome back to my channel. Dia mentah kesini ketika episode 3 November ajar arpusal. Dia ketika kesini bekerpang kejonga. It's my birthday. Dia ngila plan bang imut banya le chapo la tas temple. Kenang bangan yo le ban le vlog chathi tang ban kumtu hi hasya ka plan dupa ladangi plan dupa te nampoir sino namar wakawi ka parlok jonga kali chiyeng. Dia ka klempat one pie. Then subang mau ban le tang arngup dia. Bar itu ibat hialang hani ru ile chajing de subang arkente nga ap iki namaro mentas ni kimut banyawan pai baru arngot gitu tengah ap iki menta tingimut banyak litang po restoran menta namar kenang bam ini lit bam dengan krek no de menemin ngam yo tia namar bam khar arbaji kini ki roommate jonga ki kersi yang te kia ai cake yang dengan sapen ipi ke video akan ke vlog ru maka ega belajar stingmin tengah mi tia syu nang tu te anda ada nang tu kia phone ki perlok nang ni kia phone hak por ka arji si bejem tu aku mi tia syu te anda ada nang tu te ngatia menta kenya tia menta tengah laki menta la lai steng te menta ngan tangan sat khamat no ngan sum no te anda nak dat nang tu ngan sakre te menta kasi tengin ya get ready with me mo te haswa kata ngan pen isu ip ya kata ke video ku belajar men te to epet Sudah lagi tidak? Pasti macam nak tak apa jadi guys saya panik pini kiri 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Andika. Happy birthday to you. tapi lagi iya ketua teto kata mentah si sendan ngan let sumno an let kemat no dedet nonton ini get ready with me an let make up kemat jong pibro teto kata guys bas ngubah ban share like subscribe ini channel jangan bat pet akan vlog hadu bandakut ladang am let chalo tos temple ru pet hadu bandakut mo angin let bam jong hapo restoran damn haka next vlog asa pensyai pang ketua skincare mo ngai iba pibro yang confused dengan asa pensyai pi haka next vlog ke next video te ya kan ini ka diga special day jong ngan pensyai ba ketua te to kata ngan let sumno te to kata mo te mentang ala adep sum te ngakam sum ka clear namar ba ka ta shine te sabang menin ngadang dep sum se jang ngadang dep sum menin ka clear ngakam sum chirang asum nagamen te pe nyala phong kan ni ka sopti te ngasa ni pi shibit te na lor kan ngan phong kan namar ba krian ngan phong yakini ki yakini ngan phong te ma phong sundan no hi kriya rate shine Namtura best na em kalong best na em tang ni ler bakret tamo ni ler rat sa ba kan long bakam kan cover kan dia dia tentang let make up na si sendan hot wala dang ide ta po restaurant ru ngan let make up hina mar birthday jong atamo tem tentang tak direct na ka moisturizer na marbam Nanam le heavy makeup ngam best ra kita ki heavy makeup namar ngam le tang nude makeup simple makeup ngam ju le ra kita ki makeup ki ba heavy ngam juta foundation hiru kumtu tah kapor ba ngalong model kumtu ngan sa ta foundation kipen le ki bri kumtu tang ba ladang le makeup ngam juta foundation ra ngale simple makeup ba ngam use toner na namar ba skin jonga kalong dry ong tengah la use dari wita ka moisturizer namar ka toner ngakam isi kendian tengah la use moisturizer dan tangan use ya ka sunscreen jong Dr. Shell nggak tak sunscreen Bi yang kenyang ni kapar piu uni dia kenyang bang dehydrated ke skin bang klaim di umbah kum tu ai te tak dapat babun bun mat bahang ni ko piji minum minum tapi untung tapi kuning tapi untung terap untung tentang ada dengan sini ini gel eyebrow ngan define uni eyebrow ngan define minta define uni eyebrow cuma mah dia bila punya ip nya eyebrow jangan ulah kami yong kendian dai ulah kami yong dai
tangan ngam jule heavy makeup rang la ong fi nga use man kas ni ka daily routine jonga bangal makeup nga use bitang komne nga use bitang ka ni ka moisturizer ka sunscreen dengan sa ada nang tu yo eyebrow ngam ju define man kas ngam ju define menoru dengan sa use yo blush Nang ada use yo blush dengan sa use yo mascara eyeliner ting kom tu ngata eyeshadow kom tu sa pigment tetang kom ta lipstick ngam ju use heavy makeup rang tu tem tangan use ini color tang sa lipstick tang ta sa uni eyeshadow kendiat tang da adap tu tang ta sa pigment kum tu kendiat tang ta sa liner mascara ting la dep tang tang siu nak ni ka eyeshadow palette kabadan kum tu oops kabadan kum tu tang sini ka buat magi apa tang ta adap tak tu eyeshadow play lah kam ayu ka kaman cuma dan pilih lah balak kam ayu na marang try lipstick na ngan ta lipstick tentang lah simi na uni color ada tak ibarat tu tang kasih lengkapnya tanya tentang ada play ibal aglu gedurna ada tak blush ayu tentang nomor ngabes ki bilang glossy bani ki bilang matte kum tu ngakam bes ki jad bilang glossy shani baro ki bes hayo lipstick jonga nomor wang aju mix kum tu ada nanti sama sekarang tu kan maskara jonga tu bangarang suti cai uja am tebra te mentang banta na umne membes satia eru tambah ngam bang serek nama klan maskara membes ra ada deh tentang tak sa eyeliner aku ni makeup mam jule heavy makeup ra Naika la poi ki tia thamai na po Naika na marga ju online tier bit na po Naika ye ki tier ki bangale makeup maju online na Naika tie la poi tang sula mi tier thamai la poi bet chang ham tang tas ye liner mo draw liner pe mas kya hai na terima ban draw liner play Skunya deh, ya apa buat kedua jangan picu. Tentang lek saya usnyo, materangan tak pigment cuma marla miat ong matai. Tuh ta makeup kalau ada tangkum ni. Tangan ayu ni usnyo pet sud bet mentas ni temo. Simple bet namar ba. Ngan julek khatra hairstyle kum tu lek simple bet. Oh, what is this? Look. What is this? Oh la why. Ayah. Boleh ji aku ni yang na ingan perempuan ala lapi dengan kalau I give na isweta dan pang ini gini ya udan une I give itu isweta itu iparlok jonga iwe itu balengkot do I give itu une te udan usati te udan u bracelet badan ki earrings tem tangan pong ini sok sati iwe tang ladon tem tangan pong tani ini tahu kan ya hap mo te ada matungan pong saya une Good day. Ya udah nanti dengan lau no semua tenar ban pong atli dengan lau no anti no dengan tangan pong ini bracelet pe iba iskun bahai ini bracelet uni te bracelet iba I give itu syuata but uni di ujunga dia uni ngan pong cure ngan pong na uni namar ni iskun mo ya habat gini teman tas sendan ngan pong ini ki earrings dengan pong mentas ka baje ta ada complete look tapi i bang amju le makeup tang spang kom tu amju le heavy makeup ra kom tu de simple makeup because I like simple makeup kalau natural beauty kom tu te ashta tang tu tentang ada tengah complete look pet bayong kilai teman ta ka juti ru an phong ka bayong bali namar ba hang ni ka dan bayong ang
Te mentah ya kan cuti ngan phong na ini. Kan phong ini te pet ini namar bang ko ben match ber ini. Tahun saat ini pikir komplit look mah. Duka dress, duka makeup kan ni ka final look jonga. Pet fila ben yo i. Tangan nyelit nyawa si sendan ngalat nyawa di di. Dia kita ke arlengut perluk jonga. Kalau ya abah dia apa sektor 18 tingin ya bam hang tua. Dia mentang dan nani ngam sengu ko let tang bam. Lajan kut ke por berde jonga ngaban let nyam ta. Dia kata penok ngan pen i. Dia mentang ngilak let. Ngilak let mentang. Dang syai sini ya. Auto tinggi lalat, tinggi lamut let, tinggi ni kedua ya ketua siapa apa sektor 18. Ni lapor metro station sektor 16, right? Atau ada ke metro station. Tang lajan poi hi. Dia mentang ngilak poi hani hapo sektor 18. Dia ni buat menjadi direct nak cari cepat metro station. Dia ngikan up ya ketusia hati. Tak. Yo i, kani kade ka yo ata market ki ong kahe baha. Kade hati kade ka metro station. Halo guys, mentah gila gendut pada ni kong he. Or Didi, tinggi dah apa saya kawai mentah ke tempat wan, ini apa mentah, itu orang tamu. Masa ni dah kalau wan. Dia mentah ini lapoi hang ni. Ini lapoi penilai pong san tu na ham winter ka pra bendri na. Ha, bolo. Ha. Winter ka pra bendri ya. Pari dia mentah ini lapoi hang ni. Ini lapoi penilai pong san tu na ham winter ka pra bendri na. Dia mentah kita buat restoran. Dia tu nang lapoi ngan sa pani pima. Chalo. मेरा मेमोरी बहुत शार्प है. चलो. Follow me. Guys, follow me. वाओ, तुम्हारा मेमोरी बहुत अच्छी है. कहाँ है वो? ठीक है. वाई खानी है? वाई खानी है? Yes. वाई खानी है? अब हम वाई biang. Tinggal on lam hani ke restoran Taste of Sikkim nomor bagani ka best bah. Di pilawan yo i. Ka best bah kani nomor ba kalong kan is food jong amo. Tem. Te ka best pilawan yo. क्या मंगा रही हो एंड्रिका? तुम लोग क्या खाना चाहती है? बाय बाय मंगवा लेंगे और कोल्ड ड्रिंक yang untuk sini cold drink mak model face कैसा लग रही है? बाय देख लिया. Ngilai wan shopok mall namar ba ngilai adep na po restoran kumtung ngilai adep kloy ting ngilai wan mall ngiawan pet ngiawan kai mall klam pisa te mentang wan girls ki jongahi te hangने गंदन का चेकिंग एंट्री कुम तो dengan pen EP mo ka mall G. Oh ये कौन सा मॉल है? ये कौन सा मॉल है? GIP. GIP. ते तो ngan pen EP mo. यहाँ देखो पेट करने का बैग पेट का डोर hamol ki julong kumne hi pet kani ka bastang nyer kumne ru pet ki dor te ngathara apo sabdeng sa khando beto lei ki jan ki ba khendiat kum toru
Mentah mall di TV bagi tiar kirim bah tinggi syuan peckai nomor dan pisare क्या मॉडल है भाई dia mentang lami nabar jong kani ke DLF oh nabar jong kani ka mall dia mentang ngini lej bam no sa umumos te namar bam nge bam hang ko hapo restaurant ng YY Sidiko namar be ko bam YY te mentang ngini lej bam no sa umumos te nda ada nang tuang ngini lej bet no sha PG te kanai pat kare ka birthday party jonga small birthday party te to kata ngan sa PG pi te mentang idang ya lej wa dia tahu anti momo namar ba kia ko bam momos kum tu te mentang idang ya lej wa Lihat ya kok. Pet nila ya zoom haya ketika anti momo. Yo i bhasyure. Itu pila yo ngila ya zoom. Itu ruko anti momo. Ayaw. Ti mentang idang pamya uni uciao ming ting yang dang pamya umumos oh bar udang bah katu kajaga kabanga ngajuba hang ni u kamlong namar bala buon prat ibriwang te kimda shet hatharai tang bang kamen ya mama utat jada jadi bolta hatu jaka iban hang ni te ये अच्छा है ना आशा तो तुमके लाइट आ गया सी बाय बाय Ayo be, suara suara kamu boleh. Belum kok masuk boleh. Iya kan dia. Ti guys mentang la apo hapo PG, ting la dep ya bam kum tu tem mentang an dress no te ngah bentri se ini kong he pat ni kong he la don hang ne menta te la thaj bha la pang bagi met ki phat we la on jingwan kum tu ngah thaj bha te ngah klim le ru te next Sunday ngah try nya de Lotus Temple la ne yang saya pet ya kata mo ndak ada pizza entam pak don pizza dengan duk bah te to kata ngan eno ya ke vlog hang ni te to kata guys te ini kong he iong bengai lawan ra gift tambah impar air mentai iong bah ngan la endang la ada treat inside tinggal kok pet ke AI yang ate te ngala that to kata perlo te guys mentang ada piang jan te ngala ada warna PG te ya ini kong he ngak nempat yo ban treat te kawing don pizza ju ire te ini kong he ong yang abah ban treat belum kom tate inom I give yang tambah ngompak ire kata give ada ya ini ngompak ire tambah lo ngakwa dia bantu namar ibah pelat demo ini yang te mentang idan hani dukan hani ajan PG ni te ini itu jadi pet tu kong he ikut abam nak tu जबरदस्ती पिया पता बताओ खाना कहाँ कहाँ रख गए आपकी पेट बाहर आ गई कितनी स्लिम हूँ अरे अरे और आपने खाना क्यों छोड़ दिया क्योंकि ज्यादा हो गया ज्यादा हो गई तो आप खाना कहाँ कहाँ रख लिया बताओ सच मुझे सच बताओ कहाँ कहाँ रख गई खाना आपने खाना कहाँ जाता है पेट पे और आपने कहा कि बंद कर दे तो बहुत हो गया आपने कहा कि पैसा के लिए तो आप खाना कभी नहीं छोड़ती है खाना ये सब डाला ना डालूंगी मैं डालूंगी मैं अभी तेरे फोन से डिलीट करूंगी आगे सारा फ्रेंड दिखेगी इसी चीज का mentang ada 3D itu orang apa ke gift lah buang nih dengan punya mentang ke gift yo खोलने वाला हूँ मैं थैंक यू दीदी थैंक यू रुको रुको जरा संभाल करो गिफ्ट मिला है मुझे अमन tangan open gift
Tuh guys, kejing kuak kejunga mentah kala urlong. Ngakuak bahaya kan ni ke gift. Ya kan ni ke gift ke belum kum kajit kum tu. Tambah endang ila on kan sak pau kedur jongi shani siapa dengan sak pen EP. Endang ala. Endang ayu ya kan ni sak pen EP ke best bahati. Ngala kemen baham mentam don battery rep yo i bahati apa kadon kedur ah. Dengan sak pendat dur kedur jonga dengan sak charge battery dengan sak long. Thank you Mahi Didi.